I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi klip na mom kanalu. U današnjem klipu želim da vam pokažem kako možete sagraditi vaš tim bez FIFA. Naravno, kartice su iste kao u FIFA 15, 14 ili 13, ali sada vam ne treba FIFA. Odete na Google i ukucat ćete Futviz. Kada ste to ukucali, izaći će vam nešto otprilike ovako. Vi ćete naći ovo Futviz FIFA 15 Ultimate Team, Squad Builder and kako već se kaže ili čita. Kliknete tu, uđete i vi ste automatski na Futvizu. I možda će ovdje kod vas da budu neke druge kartice. Kliknete ovdje Squad Builder i kada vam se učita, evo što se desi. Znači dobijete ovako kartice, a da ću malo da smanjim ovo kako bi vidjeli cijelo ovo. Evo ovako. Znači dobijete tako nešto. Ovdje izaberete formaciju onu koju vi želite. Nije bitno sad za klip, ja ću 4-4-2 može. I vjerovatno ste ovo vidjeli u nekim prošlim klipovima kod mene da pravim ovo, tako da idete ovdje na primjer za strikera ovdje i kucate na primjer Mesija. Inače sve je besplatno, svi igrači ne treba ništa da se kupuju i to. I sad vi izaberete, hoćete Mesija, plavog ovog ovdje, to je Team of the Seasona, Man of the Matcha, tako, bilo koju karticu izaberete, samo kliknete Enter ili kliknu mišem i stavite Mesija tu. Tako da, nadam se da sam vam pomogao i izvinite što nije bilo klipova, tako da nadam se da sam vam pomogao. Pravit ćemo mi još klipova, tako nekih tutoriala, da kažem, kao što je ovaj.